Kata ke sorkar ke keno ini mengisau tenat balik tang bansulek supai pak Haduh mynta kimpat ai jubab yang ini city nomor kimpa begini bendu bani kinangalam juga voice of the people party ini banadu ke Ardent terik jauh juai kini ini city ke Bangladesh Xiao Chief Minister Ardent terik juai arajar Ardent ngan shu batai dengan subject to the Chief Minister Government of Meghalaya Shillong subject opposition to the transfer of land from Forest Department for Umyam Lake Beautification Plan. The Voice of the People Party. Kemeningkatan kemat ngikren ni ke deforestation. Banyong bagap the plan to allocate 300 acres of land. Ini ke city ke panggil to. Kata ke sorkar ke keno ini mengisau tenat balik tang bansulek supai pak Haduh mynta kimpat ai jubab yang ini city nomor kimpa begini bendu bani kinangalam juga voice of the people party kita balik halaman andalami sangat banyak pion hana ngine politics arpusal nadu arpusal ngelato mendai bilang support mata masen kremi ke by election MP Pokipat babi kejingkwa aji kolong kadai belong transparan hikwa tepti lawannya genduk yang ada kita kibriu kebenaran ti kau mai pak imat ke sorkar lada kawan ra yang kata ke hotel hani kata tip imatkan be kamno ya kini kita try mentah mal kompa kalau mentah kita kinong try hanti kim tip channel kin poi kabakum kata kabakum kata mo kajiman doy piwanra yang kata kata chanti banpen bhai kata orchid kita orang ginong tray jadi kibabon untuk naga benda chanti piklam terkat ini piong hana ban thau kam yu wengi kini kibri kibam itu ban ai kibri jong kibri itu kalau ya kunta ko kipat pa laring yang berhenti mentah anong ipi kani ke sorka laring up laring syak laring hun in yu nakli jungi kum kejat kemriu ku kipat pa kawipat kamat kabang aku aban keren hagani ke por tolong ban yadai kibri kisi kibashong hagi jaga kaput hagani ke kindiak sini kilawan ya gendo kibri na pak mausikar kilawan ni gendo kibri na lapangap batyong ba pai ni ladai ke por ban rek kini kyong pek ba amausikar kyong ke sorkar yang i kamsha ban shnayin ke sorkar ini kamsha ban rek hendai ni peli wan shnayin wan rek haga jaga jongi kyong minta ke kenti ngim asu kamsha ngong iki ngom ayungan ong iki ngila ti banon be itong ni peli arbusani nga thogi ban kendang ngila Wadang iwan pun ke Voice of the People Party. Hendri ni hati paino siswa. Kaya keman jabat anda ni pai siswa. Atau bila perhat dia kata. Ngimla nomor kata kau bansuan tau cike hagi senang berpisau. Nomor ngimla bagai cike rai hi. Watang sikio lenter berindap. Ngimdon lenti ya kata. Kau ngimtin su. Mau ngapi perhat tunggu. Lalai dia kata met tunggu. Kita keyboard di gedungnya itu imam bansu snap tebak amlong su ngoi kim lan hiong penilai na kemet lani penilai na ketema pila pentre pinang benkura brio ngabul misalnya sumsum kura la curut her sip tilejong pinang benawat pinang rasuk pinang siap kenam atau ngapain sinang tang banbat mau tu kumno ini yang kita ini beliau jinap bat kulit asam